Bashimane ba bane ba dilemo tse pakeng tsa 14 le tse 19 ba hlaeletse pela magistrata lekgotleng la dinyewe Thaba Nchu. Ha ho motho ya neng a dumelletswe ka kgotleng hobane ba bang ba bona ba ka tlase ho dilemo tse 18. Ditlaleho di re ngwanana ya dilemo di 15 o ile a kgutlela phaposing ya borutelo ka nako ya kgefutso ya tsa dithuto. Ha bashimane bana ba bane ba tla mo hlekefetsa ka tsela ya motabo. Ya ga molao wa rona wa school safety ketso ena e under category re bitsang level 4 ili offense e serious haholo, so re kgathatseile haholo. Bashimane bana ba bane ba lokollotse ho ba tlasa tlhokomelo ya batswadi ba bona, mme bona ba laetswe hore ba se ke ba le kopano ya mofuta ofe kapa ofe le phofu. Mosebeletsi wa setjhaba o re dikolo di tshwanela ho ruta barutwana thuto e kenelletseng ya go hlompha ya tsa motabo. Ho thata haholo for batho ba bomme le bana ba banana hobane ba iphumana ba tlhekefetswa ke dithaka tsa bona le bontate ba baholo, empa re ka etsa boholo ho netefatsa hore thuto e re fanang ka yona ya ba fihlella bana ba rona ba bashemane hore le bona ba kgone ho hlompha batho ba bomme, ba kgone ho hlompha banana ba ba holang le bona. Lefapha la thuto le re ngwanana o tla kgutlela sekolong hanghang ha o phethetswe ho thojwa hae ha maikutlo. Thabo Katsande, SABC News, Thaba Nchu.